Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Ma daj se, formiraj! Prilog Euformiraj se pripremljen je uz potporu Europske unije u sklopu projekta 28. zvjezdica financiranog kroz program IPA Info 2011. Sadržaj priloga odgovornost je Proni Centra za socijalno podučavanje i ne odražava nužno gledišta Europske unije. Više informacija o Europskoj uniji možete pronaći na stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu i na stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu. Sve je veći broj mladih koji se odlučuju napustiti grad pa i državu u potrazi za poslom ili obrazovanjem. Što kao društvo radimo da bi mladi koji odlaze bili što pripremljeniji za život u novoj sredini, a što poduzimamo da mladima koji dolaze u Hrvatsku olakšamo proces prilagodbe? Koje su to informacije koje osobama koje migriraju trebaju? Postoje li neki dobri primjeri na koje se možemo ugledati? U prilogu Euformiraj se gostuje Darko Čop iz Infozone. Infozona upravo provodi projekt na ovu temu. Darko, dobra večer. Dobra večer. Razgovarat ćemo danas o primjeru Austrije. Reci nam par riječi o čemu se radi, koji je to projekt? Dakle ovako, Infozona zajedno sa još 13 organizacija iz Dalmacije, odnosno Slavonije i Baranje, prijavila se na jedan projekt kojeg mi zovemo Empowerment Toward Equal Opportunities, odnosno osnaživanjem do jednakih mogućnosti. Sličan projekt smo provodili i prošle godine, također sa organizacijama iz Dalmacije i Slavonije i Baranje, i samo bi se malo osvrnio na to. Dakle, tamo u sklopu tog projekta smo predstavnike organizacija mladih i za mlade uveli u svijet organiziranog informiranja i savjetovanja mladih. Dakle, organizirali smo im jedan trening, odnosno edukaciju, te smo ih upoznali sa načinom na koje bi organizacije mogle ozbiljnije poraditi na vidljivosti svoju lokalnim zajednicama, tako da smo imali jedan trening koji se odnosio na odnose s javnošću, odnosno PR. Nakon toga su te organizacije imale obavezu provoditi lokalne akcije u svojim sredinama kako bi baš se malo bolje pozicionirale u javnosti, odnosno da bi mladi iz njihovih gradova ili mjesta znali da imaju jednu organizaciju na koju mogu računati da dobiju kvalitetne informacije i savjete. I onda smo nekako, taj projekt je dosta dobro prošao, bili su zadovoljni i donatori i svi sudionici, i onda smo odlučili nastaviti dalje zajedno raditi, tako da smo prijavili ove godine projekt, dakle istog naziva, samo s dodatkom broja 2 kao drugi dio, odnosno nastavak tog projekta, i ovaj put smo se svi nekako zajedno dogovorili na sastanku kojeg smo imali u Zagrebu da bi nam tema mogla biti migracije. Znači nešto što nas svakako i već se događa naravno i događat će se sve više i više, i onda nas je zanimalo što mi možemo poduzeti da bi otvorili malo to pitanje u javnosti, odnosno da tema migracija više ne bude tabu, što ja mislim da je, i stvarno smo nekako pokušali vidjeti kako najbolje odgovoriti na potrebe mladih koji odlaze iz Hrvatske, da bi išli što pripremljeniji, odnosno da bi nekako poduzeli neke korake da bi mladima koji dolaze u Hrvatsku što lakše prošao taj proces asimilacije. Koliko je organizacija uključeno ove godine? Uključeno je 14 organizacija, dakle po 7 iz regije gore Slavonske, ali uvijek moram reći Baranje jer se ljute ovi iz Baranja ako ne napomenem, i 7 organizacija iz Dalmacije uključujući Infozonu. Koje će biti glavne aktivnosti projekta? Sad nas čeka, za početak, nas čeka put u Austriju prilikom nekakvih naših međunarodnih sastanaka. Upoznali smo se sa organizacijama iz Austrije koje zapravo aktivno svakodnevno rade s migrantima, bilo da je to prva generacija migranata ili druga, dakle mladi koji su rođeni u zemlji drugoj, dakle u stvari to je njihova zemlja, ali su porijeklom iz neke druge zemlje, i onda smo išli vidjeti, odnosno dogovorili smo se s njima da napravimo jedan studijski posjet, odnosno trening, i da otiđemo kod njih u njihove organizacije da vidimo kako to oni rade, odnosno da nam pruže jednu osnovnu edukaciju na tom polju. Ono što je dosta još zanimljivo je da ćemo sa sobom vodimo i jednog momka iz Zadra, Erika, koji će nositi kameru sa sobom, tako da ćemo usput i snimiti jedan dokumentarac ili aktivistički film koji zapravo progovara o ovoj temi. Dogovaramo sad da bude što zanimljiviji na način, odnosno da pokušamo uključiti što više
osoba u taj dokumentarac, da stvarno dobijemo nekakve osobne priče od ljudi koji žive u Austriji, da nam oni iznesu nekakve svoje probleme, odnosno nekakve dobre stvari, jer treba otvoriti i probleme, ali treba ukazati na neke dobre stvari. Također ćemo izraditi jedan edukativni strip, također će ga raditi Erik, koji će progovarati o migracijama, kojeg ćemo podijeliti školama u Dalmaciji i Slavoniji, ali mislim i u cijeloj Hrvatskoj, jer toj osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj dobi mislimo da je format stripa jako, jako zanimljiv. Znači idemo u Austriju, tamo će nas možda primiti i predstavnica federalnog ministarstva austrijskog, koji imaju dakle osobu u Austriji koja se baš bavi temom migracije, edukacije migranata da se što bolje uklope u društvo, i ićemo jedan dan popodne, imamo terenski rad, idemo u jednu ulicu koja se zove Balkan Line, oni je tako zovu, tako da mislim da tu mi nećemo imati problema sporazumjeti svoj s na ekipom. svome. Da. Kad govorimo o Austriji, govorimo o Beču. Govorimo o Beču, s tim da ćemo na povratku iz Beča imati posjet još jedne organizacije, mislim da je u Innsbrucku, koja će nas ugostiti također i iznijeti na neka svoja iskustva. Koje su to informacije koje zapravo osobama koje migriraju trebaju? Pa dakle, prvenstveno sad ja bih nekako podijelio na one mlade koji se pripremaju za odlazak. Dakle, mislim da jako malo informacija o novoj sredini imaju. Evo sad recimo uzmimo za primjer da ja dobijem ponudu iz Nizozemske, hoću li doći raditi u neku tvrtku ili organizaciju ili bilo šta, i neko mi kaže plaćat je 2000 eura, hoćeš li doći? Meni to na prvu zvuči jako primamljivo, 2000 eura uspoređujem sa plaćom koje imamo ovdje u Hrvatskoj, ali zapravo uopće nisam svjestan koliko košta trošak stanovanja tamo, koliko košta trošak prijevoza, koliko me recimo gdje mogu provesti slobodno vrijeme, kako prijaviti svoj boravak, na koliko vremena ja mogu tamo ostati, gdje mogu učiti po najpovoljnijim uvjetima jezik, koliko će me dakle ta tvrtka ili organizacija koju idem raditi, dakle tolerirati moje nepoznavanje jezika zemlje u koju idem. Dakle, to su jako širok spektar pitanja, dakle recimo još i to jako bitno što se tiče zdravstvenog osiguranja, ko mi ga pokriva, da li sam jednake uvjete imam kao neko ko je Nizozemac, dakle stvarno puno toga za saznati, a nismo često u prilici dobiti odgovore na ta pitanja. Na koji način oni zapravo davaju takve informacije? Pa baš kad smo se pripremali za Austriju, zašto smo izabrali Austriju, gledali smo portal grada Beča, dakle službene stranice grada Beča, koje se mogu pored na njemačkom jeziku mogu se pretražiti na turskom jeziku i na hrvatsko, srpsko, bosansko, kako oni to kažu. Oni su to sve spojili. Zašto baš Turska i ovi naši jezici tu? Zato što najveći broj ljudi zapravo migriralo u Austriju baš iz tih zemalja, i dakle jako je korisno kada vi unaprijed možete otići na te stranice i pitanja, odnosno odgovore na pitanje rješavanja boravka i sva ostala pitanja koja sam malo prije naveo možete dobiti na jeziku kojeg razumijete. Dakle, nisu na njemačku, ne treba vam prevoditelj i možete se puno lakše snaći. Ono kad sam malo prije rekao da bi podijelio to na dvije nekakve grupe, spomenuo sam na mlade koji odlaze, ali isto tako treba raditi, mlade, mi se koncentriramo na mlade, radimo s mladima, ali tu naravno odnosi se na sve ljude jednako, dakle potrebno je i onim ljudima koji dolaze pružiti te kvalitetne informacije gdje šta mogu. Dosta nekih iskustava koje imamo sa ljudima koji su došli konkretno u Split radi posla. Dakle, iako su imali poslodavca, znalo se da će tu raditi, bilo je dosta problema sa rješavanjem njihove papirologije i radne dozvole, što je dosta njima bilo nepojmljivo da toliko dugo traju ti birokratski procesi. I ono što je recimo momak koji je iz Engleske došao u Split, njemu bilo jasno i nikako se nije mogao načuditi da on ne zna koji je njegov trenutni status, odnosno gdje je njegov papir zapeo, jer on kaže da kod njih u Engleskoj se zna točno, dakle moj zahtjev je sad trenutno tu i tu i očekujem odgovor kroz par dana, ovdje on baš nije znao gdje se njegov zahtjev nalazi i tu je bilo dosta problema, tako da mislim da moramo stvarno dosta pričati o tome. Mislim da imamo i primjera, jer je po medijima i ono malo što je izlazilo je bilo dosta čudnih stavova naših građana o tome što misle o
o strancima, odnosno osobama koji dolaze iz drugih zemalja, pogotovo je problema bilo oko mjesta koji su zapravo skloništa za azilante, za osobe koje iz političkih razloga traže azil u Hrvatskoj, odnosno uhvaćeni su pri ilegalnom prelasku granice i onda u Dugavama baš kroz Zagreba ima jedno takvo prihvatilište i onda su bili dosta čudnih stavova kao oni tu stoje, crni su i gledaju našu djecu, mislim za sad ništa nema problema, ali nije ugodno kad nas gledaju, sad samo čekamo kad će početi provale, pljačke i tako nešto, tako da mislim da još kao društvo moramo raditi na tome da jednostavno meni osobno nije jasno jer imamo jako dugu tradiciju migracije od toga da su ljudi, ne znam, početkom prošlog stoljeća radi, ne znam, peronospore i bilo čega i napuštali otoke i našu zemlju išli i Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku, Australiju radi toga da ostvare kakav takav život jer ovdje nisu mogli ništa, pa smo onda imali val iseljavanja nakon Drugog svjetskog rata u Njemačku, Austriju, takozvani gastarbajteri, svi znamo toga, ima neko bar u obitelji jednu osobu, dakle imamo dugu tradiciju iz odlaska, a zapravo baš i nismo najspremniji dočekati nekoga da dođe tu kod nas i sad kad smo imali ovu raspravu sa mladima grupno na temu zapošljavanja, iskazali su mladi stav da se pribojavaju dolaska radnika iz nekih zemalja Europske unije za koje se boje da će im uzeti njihov posao kojeg onako malo ima. Tako da mislim da trebamo u tome dosta pričati i raditi. Na koji način smatraš da bi se moglo raditi na tome? Da se osvijeste zapravo i ljudi koji možda nisu direktno upoznati s migrantima? Pa mislim da evo, sad mi idemo prvo educirati malo sebe, onda idemo, organiziramo, dolaze nam u Split i Osijek ekipa iz Austrije kod koje mi idemo na okrugle stolove u koje ćemo pokušati okupiti što više dionika u društvu da se malo osvijeste po tom pitanju. S druge strane, taj dokumentarac, edukativni strip i ostale brošure koje ćemo izdati i dijeliti po školama, mislim da su dobar način za otvoriti tu temu i zapravo jedino udruge civilnog društva o tome i progovaraju, odnosno na otvoreni način, tako da evo sad i u Zagrebu ima u par dana 2 zanimljive edukacije koje je Centar za mirovne studije koji se zapravo jedini bavi ilegalnim migrantima, zapravo pokušavaju nekako osvijestiti i neka pitanja otvoriti. Mi ćemo za kraj projekta napraviti jedno pismo preporuke koje ćemo poslati nacionalnim i lokalnim vlastima da se počnu malo više baviti tim pitanjem. Smatraš li da je Austrija navikla na svoje migrante? Pa to ćemo vidjeti sad, sudeći po ovome što sam ja čuo, vjerojatno bi moj onako paušalni površni odgovor bio da, ali zapravo nisam ni sam siguran. Ne znam koliko je dobro, po mom, ako mogu iznijeti svoj osobni stav, taj nekakav getoizacija, dakle ovi su u ovom kvartu, pa se ta ulica zove Balkan Line. Ja osobno nisam zato, ja sam zato da svoje susjede biramo, odnosno prijatelje ili okruženje u kojem živimo po tome odgovarali nam radi našeg posla ili radi nečeg drugog, a ne po tome zato što tu žive osobe moje nacionalnosti pa mi je tu lakše. Kažem, postoje sad različita iskustva, ja znam isto tako neke prijatelje koji su tipa druga generacija migranata u Švicarskoj ili u Austriji ili u Njemačkoj i oni se druže sasvim normalno sa svojim vršnjacima, dok roditelji možda još više su povezani uz nekako društva Hrvatska ili tako nešto, pa onda tamo idu provoditi slobodno vrijeme, a dosta se na ta društva oslanjaju prilikom pronalaska posla jer pomažemo svojima. Ja. Svojima, uvijek je tako. Evo recimo kad sam ja planirala jedan put malo dalje, onda prvo što su mi rekli, zapravo su mi dali kontakt hrvatskih osoba koje stoje tamo, iako mi je sasvim logično upoznat drugačiju kulturu, a ne svoje znane imam ih kući. Imamo li neki statistički podatak koliko je migranata sad u Hrvatskoj? Pa je možda dobro jedno pitanje ovako za kraj. Kad smo pripremali isto ovaj projekt, malo smo gledali statistiku. Dakle, 2011. to je zadnja godina za koju imamo podatke, 8,5 tisuća ljudi je došlo u Hrvatsku, od kojih je 55% Hrvata, dakle ili su možda to stariji ljudi koji se vraćaju nakon boravka dugotrajnijeg u inozemstvu, ali uglavnom 55% od tih 8,5 tisuća je zapravo Hrvata, ostalo otpada na građane drugih nacionalnosti, dok imamo 12.700
osoba koje odlaze vani. Dakle, imamo od 2009. smo zapravo je počeo trend da imamo migrantski deficit. Dakle, više ljudi odlazi nego dolazi. Sad će se to nešto sigurno mijenjati ulaskom u Europsku uniju jer će početi, mislim, više dolaziti ljudi, zato se i trebamo pripremiti na to. Ali dakle, trend je taj da od 2009. Dakle, taj broj ljudi koji dolaze pada ispod 10.000, dok istovremeno ovaj broj ljudi koji odlaze raste iznad 10.000, tako da evo sad 4.000 ljudi nam je deficit. I sad to je dosta zanimljivo za pratiti, s tim da je Splitsko-dalmatinska županija, dakle, druga županija u koju ljudi izvani dolaze. Dakle, dosta smo nakon grada Zagreba, mi smo najpopularnije odredište za ljude izvani, dok s druge strane smo treća sredina nakon Zagreba i Sisačko-moslavačke županije iz koje ljudi odlaze. Dakle, šta, neko svoju sreću vidi ovdje, neko svoju sreću vidi van, dakle odlaskom odavde. Tako da to je dosta individualno pitanje i mislim da samo treba poraditi na tome da stvorimo alate da svim tim ljudima bude što ugodnije, bez obzira koja je njihova odluka bila. Eto, hvala puno Darko na razgovoru i nadam se da nakon Austrije ćemo imati priliku ovako dojmove podijeliti i pokušati napraviti prvi korak da našim migrantima bude ugodnije u našoj zemlji. Hvala. Hvala tebi.